Okas ni sari sang ni som ni zir top ni zana Erinde Express thona mi za som ko phur Kerala chimlam kho pui pakhat Kalikata che suala thi chu mi som pariat tlingta in hliam then khat din bun a thalo hle he thona che sualta Boeing 737 hi United Arab Emirates a rileng awanga India mi tangkhang te hruai holam ni in Dubai atangin Calicut airport atum turani Mase vandoi thak takin ruwa sur na salutuka wangin runway azo suala che sual zuin bung nia achuak ti aviation ho tu te chuan an soyani chan chuana na thok tu ten rang taka mala in liam te hi Calicut le Malappuram damdoi ina da lu kim an ni thuaya ruangpo seng hoi fel thuaya ni bok mi som pariatin nunna an chan ba ka liam za somli pakua an oma an jinga mi som ni pathum chu an din mun a thalo hle vanduaina tok te jinga hian Air India Express pilot pani Commander Captain Deepak Vasan Sathi le Co-pilot Captain Achilles Kumar te antel he thlona hian passenger za somriat pali phurin an jinga som chu nausen an ni a passenger ba ka na thok tu mi paruk an chuang tel bokani ni zana thlona che sual hi an vanduai hle Calicut International Airport a trumatum chu ruwa pui van on sura wanga runway mu fiat thei ani lo awangin atum thei lo phota avoi ni nan trumtum le in ruwa sur na satakara fit sangria zeta thui runway azo thela India sana a zantir lamdar sari le minute somli khan ache sualta ani India Civil Aviation Minister Hardip Singh Puri chuan thlona hina taka in so in thunun thei lovin atlenga oi panga fit som thum panga zeta thuia in vor nuwa apung ta mokani ati India Aircraft Accident Investigation Bureau AAIB ta chuan chet sual na thlendan kim chang hi an chui chiang don ani Indian National Disaster Response Force Director General SN Pradhan chuan Calicut Airport runway hi tlang chungzola omni in thlona hian azo sual nuwa asir oi tlana atleng thla a khuara a in so luta ani ti in kora thona atlak chana soifia thona malam hi a chezual hle vandoina thlengkara vanei thlak takin he thona che sual hi akang lo hlo pilot chuan fing takin fuel line a off mana kang me a chuak ta lo ani akan lo wang hian chan chuana na thok turakal he mun thleng ma saber ten thil dang boi pui ngai loin thona a chuang te an chan chuak theya liam boi som harawanga nunna chan thei mei tur mi engem ozat an chan chuak ani nunna chan ta te hne na hian jang na dom na cheng noi som theu pek ani dona liam na deuh te chu cheng noi ni pek ni in liam te naw nei te chu cheng singa theu pek an ni bokang India le Southeast Asia rama te hian kumtin furlai June thla atanga September thla in kara ruwa tui atla tam thei le a mun rang ranga leimin le tui lian awanga harsat na athleng thu hriat ani thin hetiang huna hian thlona azin thin te po in ruwa sur na salutuk le chhum jing cha lutuk awangin harsat na an lo tok fo to a chet sual na thleng po alo om to thin ani kumsak ni som me ni som ni pani khan Dubai atanga thlok chuak Air India Express thlona chuan Mangalore Airport runway zo thalin alo che sual to a mi za som nga pariat lain nunna an lo chan to nge ani khami tunga thlona che sual kha arab thak le a thlona achuang mi za som ruk paruk jinga mi pariat che andam chuaka thlona thok zong zong an thi fai vek bokani hetiang deuh chi awan duai na hi kumsak ni som pakwa July thla khan Mangalore tho hian alo thleng to a mase van duai thak takin hemi tum hian nunna chan an om lo thung ni zana thlona chet sual na state Kerala hian amam oya tam ruwa tui dong mekin ni zan khan asur na sazuala thlona tum hun nen hian in nang fu in van duai na thleng zuita ani zirtop ni zana ruwa sura wang hian Kerala atui lian chuan zual lam apan zela Calicut Airport a thlona che suala wanga mi som pariatin dunna an chan hnulok zanrei lama tui lian awangin Idukki district a mi som ni pani dunna an chan bok tui lian kara chan chuana na thok tu te chuan tui lianin alen khom nop nok kara ruang te hi an hmu a chin thriat loin mi somli pali an bo mek ti BBC chuan an tar lang ani India Meteorological Department IMD chuan ni zan khan Idukki che vela hian centimeter som ni zeta tamru atladon ti lo soilok te in hei hian tui lian ba ka leimin athlen na sa hle rajamalai che vela leimin in thingpui huana thok le an chung te chen na in
som ni chu a chunga om mek te ne na nola an din mun hriat chian thei alani lo bok leimin in a nol nan in chunga tang khang te lak chhuah tum hian chan chhuah na thok tu ten chet lak tum ma se chum lo chat lowa ru asur chun zom reng ba ka chum ajing la salutuka akha to ka leimin a omzel bok si awangin an che chak theilo tin helai mun kalpo na kong pui lian bera lei chu tui lian in ala ka wangin hun engemaw chen tlo po thei ani lo bokani man mo takin rik rum thila man lei lok tur lei do kai ni in tuna hian tran puina na thok tu tur National Disaster Response Force tam jok thon lu mek an ni leiminin in som ni a hnol jinga pali chau lu chhuwa alani a heti chung hian ruang som pasari mu chhuwa ani to henglai che vel bial tu kuria koji chuan tui lian le leimina wanga thi hi mi som ni pahni an ni to a mi som li pali chu chin hriat lawin an om ni in ka hria ati chin hriat lawa om te jinga nungdama mu be sei om an om to lo ni in alang Kerala hian ni kum khan tui lian awangin mi som nga chuangin nunna an lo chan to a kum sang ni som pariat August thla a tui lian awang khan mi zali chuangin nunna an lo chan to bok tun kar chho hian India chimlam state rang ranga na sajokin ro atladon ni in alanga chiat na sajok thleng theidin huna ading me kani July thalai hola tang khan Mumbai le a che vela ro pui van on alo thok chiam to a kong pui dunga kong chen chenin tui andai hloma mi som thumin nunna an chan bokani India ram hi azaw ve bokaniang mun thren khata ro tui tlatam lu tu ka wanga har san na rang rang an to mek lain ram chung mun thren khatero khokhenga wangin an buai ve hle thung India rama weather station somni paruk ten ro tui tlak dan an chin chi atanga alan danin India rama ro tui tlak dan hi amu mal lo le a kum sak ni pahni nulama fu ro tui ka apung lo Iwan tarlan danin kum sak ni paruka tanga sak ni som panga inkar khan tui lian rap thlak tak tak voisom kwa thlengin mi sing khat sang ruk donin nunna anchana kum sak ni paruk malam kum som chung khan tui lian rap thlak tak tak voisom ruk pasari thleng thungin mi sing khat sang thum zaruk velin nunna anchan to bokani state train khatin an be se aya tam ro tui an dona wanga an buai lain chanai le a che vel te eroin kumdang ayen ro tui an dong tlai ve thunga khokheng rei lutuk chuan tui har sanna athlen mek aram chung mun thren khata kholum chuan zolam pan zelin 45 degrees Celsius akai hloma India ram pum pui zaw zonga tanga te a zazela somli pali zeta khuwa kheng mekani Mumbai kho pui hi kumtin deuh tho tui lian in ti buai thin ma se tui lian laka in ven na tur le an tor nep dan tura malak na konga an truana muang hle kum sak ni panga khan tui lian awangin mi zakua in nunna an lo chan to a hei wang hian tui pai chuana tur mun ria ta siam ni se ti ani kum tam fe aliam nuwa tui lian an tua reng chung po in an siam tur pariat jinga paruk bak siam zo alani chuang lo ani an kho pui mun zau takhi tui chim chin ni thin khomuala an le tak ani a ruap man na fel fai tak ne na din ani lo ba ka ro tui tlak ma a zo ngei tu ma man mo taka na tho ani thina wangin atlo tak tak theilo ani an kho pui chunga tui tling peu puo te hi kum za chuanga upa an tui pai na kong le mithi luya tangin luan chhuwa tir ani thina ma se tui fin riat phone asan lain alwang chok theilo thung khuarel chian na kan ti tam tak hi mi hring siam chop chiat na ani zo kangem